Papa mama e barala na imuna la njoni gango na yati a kota sangoti eti ngonga brambra ti la cuisso asangoni fadeso na liti a kota sangoti e gwango so si abatene ti fango nganga na be Africa Dr Arnaud Djoubai abazena unda ti tene agwena a fini a intégrer na va finir intéressé aussi à l'ina yati fonction publique aussi à la sara faux diplôme na dawating banga nga ndaliti atteint aussi en kirikir na eretilo mokonziti dabata tibongi Emile Raymond Nakombo agodati te lo fatin tibetilo na dawati awago singa babana mama aike akotali sangoche Nicola fadeso asangoni na molongoni ako na ako Kozobelek bia Félix Molua ayamba na ndokwati lo na bikwa useso pakara senen uton directeur régional aussi lo ekena tambula si kusala na be Africa kota matene asigi mingi na ndembechi pikango patara soso aba teneti maingoti be Africa Brice de Valor Watebo ndalitsa sango tambula ti kusala ti paka senen unton na batati bangi mbimbi na yango ti kojugbe bia aluti na teti akota atene uta kojoni aike tene ti dikongo a ungo ti a wabe Afrika sou a irinia tene recensement général de la population et de l'habitat sou aike kojo tene ceci à la pika patanandoni kota waenda ti une FPA a mu oko ngweso ti bikongo mingi na nditi akota sukoro ti be Afrika ndal ti ngangwa kusala sou ala sa na legiti tenti kapati dikongo ungoti awabe Afrika na adati lango akuta tenesu arapika patana ndoni mingi na ndo tenesu aba ateneti tongana isi alimbiti lekerege ti sunjoni ti tenasi na ndani nga na akusala su alimbiti sa na pekoni ndaliti fini abangondo na legiti lekerengo agereti a kusala ti maingo kodro use tenesu fade adinati pikango patata kutazo sesu aditu fade tenesu aba teneti kuingo wala akwaliso wale akewara na teneti dungo akutazo usesu atenteneti lekerongo agereti akusala na popoti koroti be Afrika na legeti akuta pialo so akesa ndaleti batango njoni dungo ti awali ngana mungo tungana amulenge na yati a danganga nga si ala pika pata mingi na ndoti tongna isi ya lingwiti sa yo tongo so akusala so akemulege na ala titene alekere agereti kiringo na peko a ungo ti akuingo ti awali na ngweti dungo ifanala so kuta so atingbe akuta zo sesola so afaso kodoti be Afrika akisa ngangula ko na legeti mungo maboko ti a lo sosake maboko na lo ndaliti maingo ti tenen ala ba aleke anjuni agecha kusala solimbiti pengba maingo ti kodoti be Afrika nga na lekengo se dutiti a wa be Afrika tongandi so fe mitena litia sangoti ngo biachi be Afrika ngala kweti sa kusala ngangu mingi aike tonga so si biere bikwa okoso gombe so si abateneti fango mangana be Afrika Dr Arnaud Djoubai abazena gwedati muyanga na procureur de la République ti gwena ngana afina intégrité fonction publique so si asara a faux diplôme obed koyamele na Alvin Bombare ndalitia sango asambe kusatialo na sisi piano so tene abaya ti ambetiti azuso akasala kusala na kutoti aina na legedi wala na legedi pepe na bokote piano so asala si iwara na legedi burubia gumo ti ngiza so si azwa temu na legedi pepe amira azuso iritala na kusala ni pepe amene so ala kuya amene so ala kasala kusala legedi pepe ndani si biati kodo pour ce fossé la planche plaguera à terre amu legiti Centrafrique ama sikati so amana liti kati na makandani ya na kwa pepe akezoni amwala mingi na kwa ko joni na yati mbaiti Centrafrique itena mwanzo na kwa akina kanti pour ce fossé la planche plaguera so ni sake mbambala sake ni ngiti mwana hata uzi pepe Bilibili ya la mambati moi toujours na quoi tu vas tenir moi je na legeti akusala so aza kundulu na sisi na legeti fonction publique na ngoti ti ko je belega amina no legeti ko so ala bona da senior to amina so awala diplôme tete ala mu a so diplôme azana ti to sichara azana to sichara asala si
mais yati ngambo kwa so asara na yati kubutu ko jibele ya awara afo diplôme so à représenter presque 5% qui a du souci à ça des études voilà 5% so aba a ministère tout même ministère de justice afo à rien yati kudo pour ce procès à constitutionnel tenant nous souci le débat là tu au cours du 7e public le tenant il est encore perpétué tenant as va continuer de ça qui choni qui la proposition mais il a perpétué tenant a choni encore pour ça ça c'est codoso en bas de pecoso et quand la lègue bien nous yaga tenant il faut justice à ça et on a raison parce que à codoso quoi en maille c'est créer de justice donc la justice à ça la voiture quoi à maille il a à la solution à venir à moi je n'ai pas ça va fond de ça alors que amina mo petit podoso awala makanda les gena teta il me dit que il camarade et que pour la devant mama aike laso bikwa use susi ganga so batneti senitia zo wanganga Pierre Somse atimbi terena wa gosinga ti pika patarana la nando ti forum national susi aike tambula ande na lango bale use na use ti sina lango bale use na utati nzeti avril na batati bongi itati Flavien agubisi na Alvin Bombari dalitia sango aeke laso na kubutu kwatilo sigbele biati seni na be Afrika pakara Pierre Somse atengitere na awago singa na yati patara chala bele bia asara tene mingi na ndocha yeso aeke na gondati kuiti awali na amolenge na be Afrika ngalo goda tifa njeni yeso kodo sese ti be Afrika lingbi ti wara na pekoti kapati temingo tere so aeke ba ande gigi na lango baluse na useti si na lango baluse na otati njeso eke da na ndoti mama tene so abatene na ndoti botongo popoti dungo ti awali na be Afrika kozo ti tene mbeni kuta bumbi bagigi na ndoti kambingo popo ti dungo so obia madame Brigitte Touadéra akarandoni na ligeti bumbi tia kuta au obia ti Afrika kwe so ala matere ti ala ti zaka ti ala na ndoti bira ti kanga lege na kui tia mama na molenge na dunia ti Afrika mobimba gina ligeti kwa solo gosala na ti bumbi so la si obia Brigitte Touadéra na ligeti kuta ndoti l'état solo karandoni soit il a une fondation Cri de cœur d'une mère à leke kuta bumbi soit il y a un forum national sur la planification familiale soit que cause bumbi tonso soit bagigi na kodoti na ndoti paleso ndaliti bumbi soit bagigi ndaliti so na gunda ti kwa tia mama mingi ake ndaliti ngo soit wali amu na beti al pepe et tona wali amu ngo soit akati beti le pepe wa lu mungo na kangu le giligeti zini na mbena legeso angoboso akimna lukwa so sa si tamomu kwa tiawali mbango akabaleuta kwa baleuta tiawali si akendali ti zingongo na ngangu akusala so kwe abagigi teneti mungo maboko ti kundu ti awali wobia ti akodo sese ti be Afrika men sangona ke ti sondal ti so siloza kusala ti lo ti gue na dengo gapa ti kete ngwe na ti gue na dengo gapa na ti gango wa badalezo na nguso onso aketa tene a umingi na iriti mokonzi ti dabata ti bongi Émile Gros na kombo si aketonga so si le godati timbi terrain na wa go singa ti tene le sarate na ndo ti tene so Johnny asangona ndo mokonzi ti dagbata ti bangi Émile Gros reno na kombo aleke laso biko use meni bundingo tere na awa gosinga na dalango ubangi ali ti warango tere so aikimbanga ti so ambenya wa kusala ti dagbata ti bangi ake biani kiringo ti Émile Gros reno na kombo na kusala ti lu ti mokonzi ti dagbata menango so biti mu kwa biri ambenya zo apusu a molenge sombe ke babatiala apusu ala tene alaga asate nambi apusu ala tene aga pikambi alaga zongambi metala zongambi atikodo tala zongambi la zonga belibia ayisu itati kena kodotila ala
bitene même nando ti ototimi ibaso na ndwa tati rekodo ti aluti ibaso na ndwa ngana ateneti nzingongi nzaso lumu ateneso kwe mukunzini ake et contrôle à gana mairie so depuis so mairie so nguna ngu so mi la mairie so contrôle à gana contrôler mi mais là quoi tenait mon diapel mi sara kota quoi na CETA c'était à kota société internationale milliard na milliard mi okona ndoni na signature mi oko mi mupata minzila quoi pe contrôle à gana mi diapel mi gana kete so ti mairie pata d'après ce mi butinzi matin lena wa bosinga mokonzi tidagbata afaso lomba biani na kusala tilu na gbeleti ndia na pekota teneso ibaso usu ambala kwe na dagbata ti bangi ndali ti kiyengo na kusala ti mokonzini kutambeti ti gbati kodola soromi atene décret nangwe so biedaso gbati kodola desizimbi pepe mingbala kwe mokonzi gbata la kuna tia sango ti ndali ti kusala ti maboko na maboko so ayeke na popo ti UNFPA RCA na nguru bia ti Beafrika ndoko agboyanga bia so si abati na ti ekonomi na Beafrika alekere mbeni kapa ti mandango ye na ndö ti ya kusala so si ala za na sese si ayeke wayenda kubu so si aga na ere ti gbeyanga bia so si abati na ti ekonomi Moïse Zami si azi yanga ti akusala so ita ti Martinez Gayo na Cleo Bombo ndali ti asango na lege ti pialo so abagigi ti mu maboko na awali na mose woka wali ti tene akiri na peko wungo ti kuâ ti amolenge nga amulege na ala ti tene ala duti na nseni azingo nga ti kota kapa so akba ti atene abafade gigi so ya ni lo so lo yeke tonga na wainda kubu ti gbeni bia so abando na ndö ti ekonomi na plan amu fade tene si na ya ti tene ti lo lo fa so aye so kuâ yeke sara ti mu maboko na amaseka awali na awali so yeke na kodro ti ye si asara si kodro ti ye amai i ma wainda kubu so lo yeke tene na e tënë mingi na ndö ti mandango ye so kpali ati na kodro ti mingi e akpali so ati so azo so mingi aba pasi da yeke awali na amenenge ndali ni la si gouvernement so lo alo kusala ti tene azo kuâ duti nzoni so ayeke ti teneagi mbeni kuta pialo aza na sese ti tene amu maboko na ala ni la si pialo ti ala so ague ti tene amu maboko na awali na menenge ala inga kwe awali mingi kodro kwe mo unda ungo chazo awali aundu chakuli donc tona mu maboko na ala la ke leke gireti kodro ala ke gireti famille titana ina gona dege ton la diko ambena mbeti so la gani fa de giaza ni kaso ton la moi la diko so la ke ba ndoso pialo na ke da alinga pialo apeti mu ya ti kodro kwa pe ake mu ndoso si akpali na ke ngangu ti sarani ton ina gwenjo na we amuko deso asara ni tene aguna na mbena kodro tena asara ni aini kwa aguna deke ni osi timi biba kuta kwa sola asara so anga mingi mais social a ge sola ke bande ake fa piko cha iso la sara so ako kwa la ke bande biba kwa sola gani so njoni mwinga na kodro ti azo ngati pika wali ambai sara shoni na wali amenenge mingi ake tusinjona pe mena ti pialo so la sara so ala gelege ti sara si ambena wali atuti nzoni ayeke nzoni e hinga e tene na ya ti kongo kapa ndali ti mandango ye so agba ti amama tënë fade asigi mingi so ala pika patara na ndöni ayeke nga na biko use so si mandako ti kpengolo wa épreuve physique ti certificat d'aptitude professionnelle wala CAP ti ngu so atambula na londo ti INJS si ayeke wainda kubu na ndoko agboyanga so si abati na ti mandango mbe ti na Beafrika Dieudonné Gazalogo si azi yanga ti mandako so Obed Koyamele na Rollin Mandekuzu ndali ti asango ungo tsala asi saki oko na nduni ngbangbo oko na baluse na usu tongasu kwegi awa manango mbeti su alundu na yati a dambeti usu tongasu si aga akokapa yati kuta mandako ti kpengolo wosu na tongo ndati a mandakoni losuleke waenda kubuswa ke na ndukwa gbengba so abatene ti manango mbeti lobikongo andu tsala su kwasi aga ti sara mandako so si luunda na la ti tenenga ala kpe anja ti a mandakoni si nambage lu tombela mingi nambage ti ala so aikia enseignant si akina liti amanda kusu titene ala sara nga kusala ni nzoni si ala limbi ti kpenga njati amanda kusu nga tonga su ndako so itonda ti kizama ti CAP déjà ouais parce que nangu ako tonga na ici na moitié main
et que tondati a examen so na kapati bengororo tu urungondo tikamba na ti bingo apwa donc ni la izianga na ndapreso donc à mon lingiti na nigoti bongege a établissement oku là présenté à mnenge mangati matanga ngati mandakoso habitant lycée technique Don Bosco, lycée professionnel féminin, école des métiers d'art et puis nara candidat libre. Et d'après ça, avant même qu'il ait commencé ça, il m'a wangonamo l'engini bangati sur la sara et après il est réel de ce que bando en petit mandat connu ça, il m'a là aussi wango. Légiti côté souci à l'ingiti dans la sara quoi qui tenait il aura demandé il n'a pas côté capa sur pépé. Yeti fanala so kapati mandakuso eke meni kotaye mingi tenetis ya pe so a muleke ti tene a évaluer ala so kwesi agati kokapa na yati mandakuso. Ben sangone ke tiso ay kingana la inga so onso si bumbi ti fafeka ale kerembeni timingo terrain dani ay keti pingba wala timungangu na awali so si ay kenaliti abumbi na leketi mabe nga na sarango aiti maboko Eric Vudakba na mati Terence Ngoiso ale kelanika ke vungane sangombumbu nandu. Utangu timingo tereso abundo nengeti koroti be Afrika so agamingi mingi akakuli na awalinga so kapanya eketitene afate ngangu mingi na ndoteneti yetingo ngana aiti dengo buze akekota kapaso atonda na legeti abiati voro ngana tigonda akapati sambela ndende ngana atimba tene susi agoda titena sigi tifa angangu suzo alimbeti sala na legeti yetingo ngana alegeti anzenzeri kusala timomba kotulo. Na ata kota kapa te pikango patara ngana tenetinza paso asigi kota teneni mingi aluti na ndoti zoni kusala ti joti lini na popoti awali susi yake gonda ti maingo lieti tenegi na awali ti be Afrika tango so ifo ilondo igbu kusala tentinza pa tene na kwati César na kwati nzapa ina parti chose ti sara i petit langwa pe iken lango iken kobe ikengu i jeûner i prier mais aegi soleil doit ti sara pe. Il faut il zingo aussi d'après il londo igona quoi igo egbuku sala isara donc nayachi yesoko isara il faut y prendre conscience d'après ce soit les différence entre ce soit que servir l'eau et pas ce soit que servir la paix mais il getitene il ça différence niso il ça kamenya petit fanja pape tensu mi petit na aitati mi tuwali il faut ikanga kote ti ape mais il londo maboko ditene sa kusala nzapa et puis si tene ayena avancer otangwe tikamingo ndara na teneti nzapanga na teneti yeti mandango anzenzene kusala akondani na legeni asala si ala so kokapada ala ekena ngambi ngiti wara afini akode nangala boko de beniti kiringa singila na ala so ala ke kotaka paso ichi kiri singila mingi na nzapa so si amunda haso na ala soki na litifa Afrika mbembe le solo ke mama mokonzini sonza pazana beti lo chitene lo iri a wali soki akimba wali chinza pa e kwa somo zo mosa si mozanza pa dape fumo inga ke yena ke futi metonga nza paza ba yati beti lo chitene lo iri akimba wali so vraiment e ke mbeni so si limbi tene ipika sako na ndoni ni la si tene merci na fafeka zanza pa batalona zapa ki amna encore vision so aunda na ngangu chitene akolina awali kwa bomi maboko na maboko siasa kusala ndani la simbitombela na aita asosia gana popoti ya pe koli wala wali chitene ndoso kwa mweke da kusala kweso mweke sara alimbi moduchi zoti liniso si aike gi gundati kusala chilo na yati tene chinzapa aike gitonga so si molimbi chitene mo batande amolenge timo mo sande kusala timo mo bata peuple centrafricain na legeni tonga na so si beti nzapa ayeda utangu susi ala soke na ndo kunduti fafeka alekereni dali timungo na awali ngana akuliti be Afrika na legiti teneti mabenga na sarango anzenzeni kusala akondani na yandoye aike akotaka paswa muta tene biani na zo okoko singa agereta kusala solo limbiti sala nangati pingba angangusu wali aike na nina ya kusala ndende si lo limbiti tene lo mai waenda kubuna ndo kwa bombe sosi abatnesi kofo na be Afrika wa mata yambuka azi polele yangata kusala tika pasosi abatene na ndochi micro finance teneti njoni tambula ti pialo ai compete Larissa Agundukwa ndalita sango ndaliti mungongangu na legeti biango gereti ekonomi na be Afrika
na ti sara si akete ndokwa dengo buze amai na akpingba si agwena nduzu ngurugbia na lege ti pialo ti I compete alekere kapati vungango sango nando tene ti defango nginza na lege ti kiriso si eke muna akete ndokwa dengo buze so ti tene ala sara na kusala na kodo sese ti be Afrika tene ti maingo alingbi ti mai ti gwena uzu Elbison Bondo Sako. Na la kwe la leke eso kwaso ke saraso aketitene ke si zoni a besoin titene le vor benikete ye titene le sarana kwatilo fonds de garantie a aider banque tilo wara établissement ti microfinance tilo titene a prêter na lopata yeni la donc aketitene lo kwe lo leke a betitilo le fani pata sous le que gagné le déclaré ni ou le fana banque tilo na microfinance tilo tene a balegeni et même si l'on a un petit quoi pelo gina pas tant taille intenso a aider le titene le gwena kwatlo na dawa titene par exemple si lasso gilloa kola lo sa kwani peut-être que si lo que pusu ba que le petit mumbeni zo akona zana ndoni aga use aga ota atonsola igwani kete titene I wara kete yena tikodro e falso pialo I compete a zana sese dali ti mungo mapoko na ginza sosi eke defanda dali ti maingo na kodo sese ti be Afrika Nantang masango chi unjina ni ndokwa so irini François Santé alekerna bikwa useso na bageti dagbata ti babaka ushoti bongi mbeni chimingo tere ti fa aiti kusala ti lo wala a produit ngana akusala sosi lo eke sara ti ngatene mbrimbu na ndoni zilege na Itatie Junior Maliavona rolemba mande kuzu ndali cha sango kinayati kutanja si akuta zoti kodro ala so ki débouser ala so akika yenga ake sara mafati so a ireni bon François na terre ala si ala gotiti mitinga akumba wa sindokwa so a ireni François Santé ake sara kapatiti ngo tereso amulege na ala so ake sara kwa na ndokwa ti François Santé ti fa ndokwa tala ngati fa anyela ale ke sara mbilimbili mafutati sango na tereso a ireni bon François so eke ngangu yoro so ake zi akoro a douleur ngana mena ye na terre tizo ngoisunga amulege na ala so akisa kwa na François Santé titene ala fa finya kumba so ala sara so a ireni kwa ete na Jules François Santé aganga meni ndokwa so lo limbiti mu kusala na masikanga ti munala ngangu na legiti entrepreneuriat aujourd'hui avec titene a formé a masikaso ti yinga yeso avec différence wa popo ti antoni a yoro so si a ala kika na ashoni so si amena itachala ala ke contrefaire nya ke kani na noti gara a limite sara shoni nazo usene ake sosi ake yoho santé ake soignazo ake muma boko na zo titene a répondre na ala wara santé otani ake sosi ala yinga tonga na a gati sarango abuzi tonga so iso yina tene a lutte contre la pauvreté kida a diminuer tout tiso yetene tout chômage ala que recruter en main d'œuvre akamu legena a masikati titene ala wara komitianga chala tiningo tereso ekengangu mangati amulege na François Santé titene lo fangangu tino na legeti ayiti seni na ngati mu kapandenga wala ngangu na masikaso ala limbiti débouser nzoni Bien baba mama ya yanga mbeke ando ti sango sosi ya sango ti tingonga mbrambra a kondani e kirna la simia ti sosi ala du chukponchi ba na ti ma sango so ad benke kiriti gande na bonga miombe ti la cuiso ti te inale du junati a sango na yanga ti mundo franzi ala ngbanzoni